Кайрылуу күн баршаңызга. Бүгүнкү айтатын кеңешimiz бас ауруу тууралуу болмак. Бас ааруу көптөгөн аарууларда кезигетін ауруу белгилеринин бири. Енді кээ бирөөбүз өздөрүңүзгө белгилүү, кээ биримиздин мына төбөмүз ауырады, бир жак шекемиз ауырады, оң жагы не болмаса сол жагы, не болмаса мына алдыңкы шекемиз ауырат, кээ бирөөбүздүн мына карагусубуз ауырат. Міне осулардын жаңеги ички агзаларга байланышы өтө тыгыз. Бүгүн енді бұл видео өте ұзақ, сондықтан бұны бірнеше күнге бөліп сіздерге жолдаймын. Ең бірінші, кез келген бас ауруына жалпы дәрі-дәрмексіз осы ас үйдегі мына имбир, зымбир деп коебуз. Осыдан 4-5 жапырақты алып қайнатып ішсеңіз, кейбір бас аурулары жазылып кетет.